Selam dostlar, sinirimiz gibi Gamer bugün biz belli 20 ranka ko'taradigan bo'lamiz. Mana tek qana 3 kubok kerak belli 20 ranka ko'tarish uchun. So'ndiqdan tez etib boslaylik. Knockout Mr. Louis. Ketdik. Tez boshlab kirib. O'yinda tez oyoqlab belli 20 ranka ko'tarib chiqdik. Давай. Чок. Булды 20-сынчы көтерем. Давай. Муз. На некоторых случаях не высок гаджетимizda. И Гром bizni barni o'ltiradi. Как я понимаю. Я Громga rahmat. Ман ko'maklashganingga 20 ranka ko'taruvga. Jo'q, Gromni o'ltirdi. 20-сынчы ranka taya qalmadi. Давай. Рикошет. Немец сосын. Давай, болды. Біреу өлді. Екеу қалды. Все, болды. 20 ranka berdi, ko'taramiz. Bizda endi tag'i plus 20 rank. Әрине ол біздің бер. Ya ko'ramiz qazir вот. Bizda necha odam? 9. Bizde 1 2 9 11 adam. Ya kelesi bizde tag'i birovlar turadi. Men Gromni ko'taraman, 20 ranka. Немесе Jacky'ni ko'tarib qo'yayim. Lekin ana Daryl'ni ko'targaningizda aytqam. Jacky'ni ko'taraman, biroq belni ko'tarimga ketsangiz belni ko'tarib turadi. Endi hozir осылай көтерермін. Jacky'ni немесе Grom сондай тарайтын біреулер көтеремін. Карта қайсаңыз соны көтерем. Сосын көрген тұрғандарыңыздай бұрында жазалы вестер болған адамдар қазір танк болып өзгеріп танк деп жазылып тұр мұнда. Жарайды, онда сіздермен болған мен Gamer. Каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер видеоға. Сау болыңыздар.